yabona ngekhathi uqhubeka uphosta lama video la ukhuluma ngale product onayo noma ngabe yini uqhubeka uphosta ama video abantu abane interest ngala product yakho le they start to engage now ba respond and they make ama queries ngaleyo product yakho ukuthi iyini isebenza kanjani then bona bazohlomulana ngaleyo product yini abazoyithola in a form of ama comments and everything. But la kunomehluko la ngithi sikhuluma nge-automation system. I-automation system ke yenza kanje ngekhathi nawe uresponda kulabo bantu abane-interest but uma ngabe behambile baya ku-website yakho bafike baklikka i-website bangena ngaphakathi kuyona automatically bazoloke bereceive ama-email aphendula imibuzo yabo. So nawe uyabaphendula ngala naye i-system iyabaphendula ngala. So wena ne-system nirana parallel niyashintshana ngemibuzo yonke impendulo ziya kanye kanye. Iyona i-advantage enkulu ngalama product aka digital marketing. Awusebenzi uwedwa wena usebenza isikhathi esincane and then the system take over.